Kiba Iing hasem joga Samla Stella reka Khongsni. Kiba kenthop nado ki kimi ki kpa lembat ki kur ki kha jongka hene kasngi kila Pdiang Burom mela ka khun ha ka jingla jongka ban wanra nam bat Burom Khuborjylla Meghalaya lembat yala ka Iing kasem na ka jingjop jongka ya ka Sunsilk Mega Miss Northeast 8,000 arpun riu ha ka 22nd edition ka bala long ha ka jela Assam Guwahati man ha ka khatlai tarik urampang bala penya da ka Mega Entertainment. Ka Samla Stella reka Khongsni ka de ka wei na ki Samla khasi ka bala job bat shajit kenthop ki bana ki wei bat ki jela kom na Manipur bat Sikkim. Ya ka Samla Stella Khongsni la Pdiang Burom ha umyam viewpoint Damsite Ribhoi district. Siap. Play Khubor ada Stella reka Khongsni ba job ya ka 22nd edition jongka Sunsilk Mega Miss Northeast 2026 te ngadang shu wana komati and ngalong very grateful, very happy ngaso mu shisha bang ayo job ka title nama ba mdiri tang job tanga ba job mdiri tangat baro ki family jonga ba khamtam baro shi state Meghalaya tang se kumen ha bang ayo pan man ana ka Meghalaya chu Hai kene kalau. Kani ka pageant kalong hapo goti manus nami ni don hapo goti ITA complex mashkowa goti te kani ka they organized by a Mega Entertainment ka Mega Entertainment kani ka bala pawbha ka pageant bala penya iki pageant te kila yarap hai ni groom us very well in so many aspects into te Nakne ke jela tang ma phine dang don ki ba. Nani na jela jangi Meghalaya jan sangat kentai but ang sindang balit represent ka Meghalaya te ngalong sumu ha bang ayo bandon tingkat lang bat kin majla kershan ha yang aru kamtam bahayin jonga bala kershan yang haduk kan ni da picture ni kia download hang ni baro te ki palok jonga aru ki bala wan yang te Barok kasih kala animsim yang kamtam ka Shillong jonga na penuslaru kila kesan yang barok kila animsim kila through Instagram through text calls kila animsim yang tengah semua shisha bang ayo kan na di tanya kasih ru bai Shillong bahasa the isla betul cincang cuki kadi simban ko ngasang pageantry hapor ba hajar puwe ngalek sama Shillong it was my first pageant tengah yo top 5 tengah ongan seleb yang next year tengah yo first result and then ngalek yang 2023 ngajok Miss Meghalaya 2023 then ngayo chance when it represent yang Meghalaya Miss Northeast 2023 abang yo top 5 de 2025 I thought I should go again tengah lek nak yakenika Sunsilk Mega Miss Northeast so hang turun ngayo top 5 again de ongan Malaysia pageant it will be the end but this young somehow long pun tak tahu ngalit le dengan job winner again this time. It's in Malay. Kani ke job kita kebut kedai karang tu kami berpihak benda. Okay. Ini kun. Oh okay, so Sunsilk Mega Miss Northeast but Mr. Northeast ro kalong ba ni kim crown ni tang iway Nongjop ki crown line with ki Nongjop nama ba ki kwa ba bandong equal kin ki Nongjop mendere bandong first runner up na second runner up artat nama ba ki bon ha ki participants artat long bon ha ki states ro ma tang kan dia ki states long ki kwa ban penbun ki winners bang nyok ban inspire more and more states more kena anak states na bon ki states more pakin one participate pakin long inspire te na
dengar long komen bang ngayok Nongjop ya ke Meghalaya. Kemudian hakane ka 22nd sonsil mekamis not is kadi ka sin bring kong ka punch. Kani kadi sin baar te tang baha kamis not is pat kadi balai. For first time ngale ako Sikkim ahaja apply ngayo top 5 and then minta ngale le no sur kani ka way pat kamis not is ka beri ka mega miss not is kami te ang ni ngayo ngale arsin ngayo sa chok. So aku male live here. Kemudian kanong try ki no isim mentah ka. Ang iya dan kikenhen dan san ko diamond Shillong te kumba habo sampau dah mangla. Okay. Long mengi Kiba lahir kerutan bang adi aku South Nem dan mengi Kiba herta but mengi bakam lingkot nama ngam the drong hadu kata ban kot ban lech tu syabar tamba ngaku abit pat ba ki brio kibam the drong ro bakin yo ban participate shawe ki kajen sama beli ban yo tang Kiba drong am even Kiba lingkot rinyang ro ki ban yo te ngalit hang tu ngaong ngapeni ya kan ba age doesn't matter, height doesn't matter, dangi drong ni lingkot ne dangi sengat ne dangi rai koru, it doesn't matter ke ikba dan kam dotam kadi ka jumong jungin ko personality ka confidence apa hingga pak ban rak syaki pat ba syukur ban ong baro ki brio jong ka jela Meghalaya bat baro shi not east ki bat ba ngindi de ban ailat ba don ki iki limitations ban stop ini from achieving our dreams rather ni di ban don bit katuka jing kwa ban lit bit dalong sa kunur ni di ban trishtam ni di not bang yo ban yo khet yo usot batian nama banga kung kani miss not iso dari banga kwa nga ala ban stop na do 23 tang ba don bit kataka something in my heart ba ong ngam de ban ya ki dreams nga di ban lit syak khamat te hadok sin balai nga sa job te long kapel imo balik Hindere ban give up, even get to the shakmat.